Kashnong Jorbel bat Langpur, Ribhoi District, kilamat ika jingkerdo hakalyang ka umdi, mentala kumba katu kanisngi, hadin ka jing syaktu no hado arp nyo tadikipay penpoy syagin gishnong, ling baka scheme Jal Jivan Mission JJM. Katkum ka kubor la ong baling baka scheme JJM, kinong syong shnong jong kinigi art lishnong, kila don niya ka jingkermen banyo no ya ka umdi ka babyang bat basyangan, Henry tang hapo kandiat por, kinong syong shnong kila haban mat biang ya ka jingkerdo namar ka jing syaktu no kipay penpoy Lapan tip ru baka jinglot ha ka jingpen tray ka scheme JJM da ka PHE ha kini ka artuligis nong ka kot syakum balai klor tingkah. Kani ka project kalamat ka jingthot ka bakraw namar ka jingle jung ki riu bamman ibam dan ka jing perkhat ya ka baha kamyan jung ki nong syong snong da ka batu hado arp nyo tuligi pipe ki batmu ban penpoy syaki nong syong snong. Hadian belasakhi ka jingkerdo mentala bun singi nakalyang kinong syong snong kilalet ban ujor si kinong alam snong kibala pelong ka jinglet jurep ya kitalong ha ka ba kilalap baki pipe kila syaktu no kumta nakalyang kinong alam snong kilalet ban ujor no daka ejahar halor kani ka jingja hapo kana para police station bat ki pulit kila register case bat ka jing tokit menta kalaya syakman ban lap dia ni ki runar ki badan keti. Terus ngakeli nete kero ba tangranga te gikrang ulta-ulta deh. Terus ngiken ba lap nangkong ngabadu. Ngakren ki mo ngong ima ba pilau dam bru blau pai. Si thang ong office jang i kilau nu bru na office na ong. Tengok ngabru office no office de kasine yu de karne. Te si thang ong hum ire kat man si jang. Na jau pai na ong. Terus hatu kulakin. Ong em men si simpan kawan na jau pai ong. Am lusi tu. Nang nek ko tikan mi hatwa.